Poslednji put kada sam nosio ovu uniformu, Srbija je bila slobodna zemlja. Srbija je imala vojsku. Srbija je imala granice. Srbija je imala Kosovo. Tada kada sam kao oficir nosio ovu uniformu, mi smo branili Srbiju od okupatora. A okupator je onda uz besomučne sirene, da li se sećate tih sirena 99. godine, uz besomučne sirene je 24 sata, 78 dana bombardovao Srbiju da Srbija padne na kolena. Goreli su i nebo i zemlja 78 dana. 81 dete je NATO okupator ubio u Srbiji. NATO okupator je ubio dete u utrobi majke koje je imalo 8 meseci, koje nije stiglo da ugleda ovaj svet. Ali NATO okupator, NATO zločinac nije pobedio srpsku vojsku, jer je Srbija tada imala vojsku. Ginuli smo, skupljali smo zastavnika Medića u transportnu vreću, a znate kako smo ga prepoznali? Prepoznali smo ga po venčanom prstenu na njegovoj ruci. 4 vojnika koje je tomahawkom pogodio prokleti NATO pakt. Bez Ujedinjenih, bez dozvolu Ujedinjenih nacija, bez objave rata jednom malom, časnom i hrabrom srpskom narodu. NATO pakt nas nije pobedio, ali nakon toga je došao 5. oktobar. 5. oktobar, kada je uz pomoć veleizdajnika srušena srpska država, kada su dovedeni žuti zločinci koji su služili NATO paktu. I posle tog 5. oktobra narod je slagan. Narod je mislio da za Srbiju neka bolja vremena dolaze. Govorili su, otvorit ćemo vam nove fabrike, zaposlit ćemo ljude, otvorit ćemo nova radna mesta, obnovit ćemo škole, bolnice, mostove koje smo vas ušili. I šta su radili od toga? Umesto fabrika, umesto novih radnih mesta, otvorili su banke i menjačnice svuda po Srbiji da pljačkaju srpski narod, da ga unište i dalje i ekonomski i politički. I Srbija je, boreći se protiv NATO pakta, potpisala u Kumanovu vojnu kapitulaciju, ali nije predala teritoriju i nije potpisala političku kapitulaciju. Ali 5. oktobra dolazi i politička kapitulacija Srbije. I Srbija posle tog 5. oktobra nije više bila slobodna zemlja, već smo postali kolonija zapadnog sveta. Postali smo robovi. Govorili su nam, mi ćemo vam napraviti raj. Okupator je rekao, uđite u Evropsku uniju, uđite u deo NATO pakta, mi ćemo vam stvoriti raj, ali ne mogu oni nama da prave raj, oni mogu nama samo da prave pakao i to nam i prave sada. Setite se reči Čedomira Jovanovića, veleizdajnika koji je pre nekoliko godina rekao, Srbija će ući u NATO pakt, makar i bez Srba. Da li postoji genocidnija rečenica od te, da će Srbi ući u NATO pakt, u zločinačku NATO alijansu, makar i bez Srba? Ja sam bio oficir kada nas je NATO bombardovao i sećam se kako su nas ubijali. Sećam se 4 vojnika iz moje jedinice, 19-godišnji mladići, čiji je kamion pogodio NATO tomahawk. Bili su u mojoj jedinici, ostali su svi invalidi.
Hvala Bogu da su i preživjeli u tom NATO bombardovanju. I šta taj NATO, šta ta Evropska unija hoće od nas? Ušli su u Narodnu banku Srbije sa mašinkama, sa puškama, sa maskama na licu. Kako se zove kada uđete u banku sa puškom i sa maskom na licu? To se zove oružana pljačka. Razbojništvo se zove. Ušli su u Narodnu banku, a nakon toga su pozatvarali sve banke u Srbiji, sve srpske banke, da bi doveli strane banke, da isisaju sav novac iz srpskog naroda, da pokupuju srpsku zemlju, srpske njive, srpske izvore i sada nam uvode izvršitelje da uzmu srpske kuće. Turci nisu uzimali srpske kuće, Austro-Ugari nisu uzimali srpske kuće. NATO okupator hoće uz pomoć izvršitelja da uzme i srpske kuće. Znam da vam je sve ovo zlo poznato. Znam da i vi među svojim prijateljima imate sigurno nekog koji boluje od raka, od leukemije, sarkoma, od raznoraznih smrtnih bolesti koje nam je NATO doneo tako što nas je milosrdnim anđelom bombardovao siromašenim bombama i otrovima. Te 99. godine Srbija je bila na kolenima, ali te 99. godine je još jedna velika sila, veliki srpski prijatelj koji ima istu krv, istu zastavu, istu veru kao Srbija bila na kolenima, a to je Rusija! Rusija više nije na kolenima, Rusija se budi, Rusija se bori protiv NATO okupacije, Rusija se bori protiv NATO zla u čitavom svetu i Rusija će pomoći srpskom narodu, ali srpski narod mora da su jedini, da od desetina postanemo stotine hiljada, milioni ljudi, svi ujedinjeni u jednoj ideji slobode, u ideji pravde, u ideji ekonomskog i vojnog saveza sa Rusijom. Ekonomskog i vojnog saveza sa Rusijom. I kada ostvarimo taj savez sa Rusijom, ako treba, kad postavimo i baze u Rusiji koje će nas štititi, jer Rusi su nas uvek štitili i za vreme cara Nikolaja, i za vreme Prvog svetskog rata, i za vreme Balkanskih ratova, i za vreme Karađorđevog ustanka. Rusi su ti bez kojih srpski narod nikada ne bi postojao i opstao kroz istoriju. Zato vas sve pozivam da postanete članovi jednog velikog fronta, fronta seljaka, radnika, Narodnog fronta, da se zajednički izborimo za slobodu Srbije, za pravdu uz našu braću Ruse. Živela slobodna Srbija, sa Rusijom do slobode, ne dam te Srbijo. Živjeli!